من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخوم أقومن كم بددوه جري عشانا ما دفوه مسكتوغا كوريا ميجنديا سلسلة درستاكي كيت قرآنوغي علما قلون هوري درستاكي اغتو ميوغتو أقومن كوريا ميجندني كيت قرآنوغي سورتوغي معكما بهيغتم وحكا ديكوموغي درستاكي أقوم أمفهم وحكا دكا فواني كهف سورتوغي معكما بهيغتم يفو أغندو إشارة كل من جندي كهف سورة الله سبحانه وتعالى ذكر كربا فوا وهكا توجترين كهف باغاغه ميهونگه وهكا أدي دي بغيچاگه أهول ورياگه وهكا أدي موسى عليه السلام خضر عليه السلام گه وهكا أدي اگيتورون ذو القرنين رحمه الله جه وهكذا ما تشاءكم من الألوان. إما فهون رأيكم باني ذو القرنين أسجفان وتا ذو القرنين رحمه الله أكده جفانو دكتور كوربا تيمانيا وداع النبي حساب يأجوج موجوج ما أجا ميهونجه شكوى hisabuga dirule mundiya mihunga faratun libigi ekadek fanu e de farubadage de meduga warugada fare binakuri wahake efagundwani ya'juj ma'juj bagaga mihunna behegutum wahaka dakkalane kama dannawafa hemima miri agumme khassa kullani ya'juj ma'juj bagaga mihunna ki ko bato ya de ba mihunna behegutum agumme sahamagum fennan huri wahakatoge macca ishara ko mirege darus huriya gendab zulqarnain raskefana wada gennevuni de farubadage kariga ulemundiya bagge kari abami hum shakwa dennevi qalu ya zulqarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard ذو القرنين دسكفانه يأجوج ماجوج باغا گنونكي بمغا فساد كرمون دابايك ايرو يأجوج ماجوج باغا گميهننا ميستون گتريا نيكومه اميهم بينون كمك كوروي نگوت نيكونانه جاگه دفر بداگه دمدون لبفار هميما اباميهم ولمون ديي بينون يرقو نيكومه ميسونگه مداتا فيرغنه فساد كرموگه تريك علمبر بدان وني مفسدونگه مرادك نوت مفسدون في الارض مرادك متاغا كوريها باوتك فساد ابامي هم دي هنگمون فافتكن اراغتون شركوگه عملت ميستكون قتل كرم مرم مدا فيرغتون فدا كوريها باوتك كنكم ابامي هم دي كرمون بيبكن بدان واغتون آدموگه درینگه مسوس ابامیون که اوله کموگا و کمیس یاجوج ماجوج باگا گمیون کی بین سلام کدو مٹکا ذو القرن نسکفان بینا کور وفارو گوا کاوندو کوری ره دن نوافوانی ای وروگدا بینای ایگه اسکما ادی بوکما ادی وروگدا کمو دگندو بلوک تک وروگدا دونکون الفان واورا donkurmafo ege macha viri kekemun anna loege ramman loege dia farale ossara fa muli faru ekati gonde gotuga hadwa
em Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun nan ifaru fahanala iblis gotakanna devene kam bayan kurwa fevani famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba ema furta min famasta'u ebamihun naka kuladane nui elumbere vidalu ne gamani ki faruge matin aran annaka an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba adi ebamihun naka kuladane nui e faruga lowalen alagin e faru fudu walagin bes nikunna ema furta mioti lui goteke faruge matin erum ekame bes ebamihun naka nukurewune den e waruga da faru fu'lu wala fa nikutume ekame bes nukurewune القرن اسكفان ودال وني قال هذا رحمة من ربي ميت من كده فانوجي ورب رحمة فلمانكي إبارو دبوا فاواكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا تمن كليك فانوجي ورب وعود فلو أنه دعاء إفارو كودي كودي ويرانا ونوت هلاكو جندانته وكان وعد ربي حقا تمن كليك فانوجي ورب وعود فلكي حق تدي وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الله سبحانه وتعالى انغوني ادوهم مانكي افار فو الوال مگنو تهلاكو گن ديو مگه وغتو ان دوهوغا ابامهم ابيكو انبه اگge مچ ارا گنن ilmarin vidalwa gotum mitanuga muradaki farufu walwal umma ko abamihum ekamuge macha dahiwetu fawati mate nikutuma kuramundiya masake digula fawati nikume gatumattaka ebbe ko anebbe egge macha kandugada duwahe garalutan erralu anirralu ge macha furali genda fadan abamihum ekin aneke ge macha araganegen nikutumuga abamihum awaswe gannan يفو ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا دين تعالى في فمدوي دوهم انكاس هريها انسان هريها ادم قدرين جمع كوربين دانت مي سورتوغا نوتا مي واهكيا غوليگين ياجوج موجوج باغا ميهونگه خبر الله سبحانه وتعالى قربا فوا من برك قرآن کے دیتا نے کہ یاجوج ماجوج باغا کے میہونگے وہاں کا اللہ سبحانہ وتعالی ذکر قربا فانی ان تنکی الانبیاء سورۃ اللہ سبحانہ وتعالی وحی قربا فوا بسفر حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون یاجوج ماجوج باغا کے میہون ہڑوالے وگن اننے دمانے کہ ابا میہونگے فاروگے فهاتوغا بندو فاتيو مفوغا فارو وٹالا نوتھلا کوللاگين اباميهم ننكومه هندوغا اباميهم بيموگه اتم ميتنا فتوري گننا ميجوج بجو باغا ميهم فتوري گتموگه وروگا دکان نوتا بودوگا اگومنا قرآنوگه مي آياتون انگندن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياجوج موجوج باغا ميهم خبر اگومنا قربافن مكرم مدي اباميهم مهارا هميا فاروق يعني فراتوغا ركا قريفا ومغه حادثه گواه اف رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى باوا لبي مي قرانوغا خبر قربا فيول اجي تور رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول منا امه خبر قربا فاوي ياجوج ماجوج باغا ميهم فاڑوے نکمگن انانے کمن ادی میستوں گترے ایفر کوریگا یاجوج موجوج باغا گمی ہنکی کم بیت شک بسنے یاجوج موجوج باغا گمی ہنکی ای ہما آدم گے دری آدم علیہ السلام گے دری فسکڑ گترے گا ہمنے بے ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوگمنا خبر قربا فاوے قیامت دوہم اللہ سبحانہ وتعالی آدم علیہ السلام وحی قربانے اے آدم کدیگ فانو کے برکش فلون نکمگن ان انسانوں کے نوتا داری فسکڑو کے ترین نرکا کے اہل ورین کدیگ فانو وکی قرباش اہد آدم علیہ السلام دنوانے
kobato egiteren narakaage ahul werinnak inda Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabbe Adam alayhi salam min kulli 1999 komme enha hakum nuwasateka nuwadiha nuwen ay narakaage ahulurin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lobet akhunne Adam alayhi salam ge darin kure komme enha hakum nuwasateka nuwadiha nuwa darin ay narakaage ahulurin ehdu sahabi bekanun ekama kambodo wedagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam e khabar kurevuma gulige ebe kanun dennabi ya rasulullah e allah rasula wa aina dhalika alwahid surge wadevene e ekaki kobahiyeden ehdu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi abshiru tebe kanun hitama no kurawwa ufawari kan libigannash maneki mi ummatu ahlu waringe tane khassako sahabi bekalunna ikalifani hadis kurawani abshuru te bekalun ufawari kamuge khabaru libigannash fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alfan tabami unge tereng ekaki ei ya'juj ma'juj baga ga mihunge tereng enghas me hona mane ki ajuj majuj baga ge mi honge tereng komme enghas mi hakatte bam honge tereng ekakuwe ega mane ki ajuj majuj baga ge mi honna ki adadu gina uredun terikam bodu naraka haggwa mi hon abam honge terega wa baikka adi ei kuring agol denne fadan Adam alayhi salam ge darifas kol ge tereng gina baik embima ya'juj ma'juj baga ge mihunna ki adadu gotun gina baik ka gomenna ehen riwayat takum rasulullah sallallahu alaihi wasallam farab ko engim rasulullah sallallahu alaihi wasallam gomenna khabar ko rabba fawe ya'juj ma'juj baga ge mihun faadu wenota nikumegen awmaki qiyamatu ge bodati alamat ko tereng alamat embima ya'juj ma'juj baga ga mihun faalu wejje kama vanama no da faaluwa hidaki ei duniya qiyame vumuge emme fahu agutkol duniya qiyame vumuge bodati alamata bebbe kanun gunuwa gotun dihe mi diha alamata ki en alama faalu ma fahu vidigen alamata faalu mudan in alama faalu wejja ya vidigin ega fahatun anen alama faalu mundan ehnya qiyam qaim ge kudi alama ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan qurba fawe ege tereng gag gandaka idum berin vidanwa gotum nuwadiha percent alama ta wani miedo duniya faalu nimifa kudi alamat ema gag gandaka insaniyatu miedo intizaru kuram midani duniya qiyame vumuge bodeti alamat ifada alamat ke nota ifada alamat faadu wajje kama wanama den lahennati vidigen alamat dani faadu embe bekanu widaru agotum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa qurwa fawani mi ama alamat vidigen awmuga tasbiha fatfada ege rodifa kandale vijjeya en amuna leifawa futa fulaka fawfule baru menuga fabagen da gota qiyamatuge bodati alamata faalo munda imam abu daud rahimahullah ga riwayatuga ekalefa niruwa fawani lan taqumu as-sa'a hatta yakuna qablaha 10 ayat diha ayate faadu nuwe qiyame qaimen nuwane ekatara ekkame hulung faratun irweru dabbe funu wevun adi ya'juj ma'juj baga game faadu gam ilumeri mi tartib korevumga khilaf takin eburi bebbe kanu vidanu wa gotum
midenne wono bodati alama to gotere furtama faaluwana alama taki dajjal faalu e boduwegen wa fitunen insana kurimati wegen da imam bukhari ga riwayat ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainab bint jahsh radiyallahu anha ga fara pulung riwayat as fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana ga kariya wede wadagen nevi ruga ekare fan wani kambodo e wadagen haso e wadagen fa adi ekamana ga arihuga ekare fanu hadis kurabo mun gendevi la ilaha illa allah wailul lil arab min sharrin qad iqtarab arabinge macca huri halake ge bodu kamaye ebami hunga macca bodu wegen wa nube ikari wegen atuwech ei mige saad steka salihe kan aharo kuriga ekefan hadis kuravani la ilaha illa allah min awomenege kame boduwe haswejja la ilaha illa allah ge mi mativeri tahlil kurmaki ei sunnatekka agomenge terega kankan boduwi ma haram begen gina fahara kiyani la ilaha kunwe furema gotaki la ilaha illa allah gomme heki wegen tibi heki allah fiwa habbu gotuga alkom bebe hen ilaha kunwe la ilaha ekani kya furtalum ei ilaha ko nekkama agolme bunumekkama wegen dan لا إله إلا الله الله فيها حق وتقع لكم بهم إله كنوي ويل للعرب من شر قد اقترب عرب جمتشا هوري هلاك جبرو كماء إبانو كاريا نوت إبانو هنا كاري بجنيا نبأك مجلسهم فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه كيف الحديث كرفني ميدو يأجوج ماجوج باغا ميهونغي كرهك الليفا وفارم مهاتا وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها إبهام بدوا إنجلي دين إيا جهونو إنجلي ميد إنجلي بولي دكوا حديث كره مهاتا إفارم فو علافية قالت له زينب بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي كم بنو ودار وني يا رسول الله إيه الله برسوله أن أهلك وفينا الصالحون تمام من جتريجا صالح ألووري هيولفا ميهم تبا واستمام من هلاك وجين هنجا دانه هي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني نعم إذا كثر الخبث زين عام وجين هنجج كم فانما نوتا فافتن عام وجين هنجج كم فانما أبامهم صالحون أبامهم تريجا تبي كم غابيس الله سبحانه وتعالى أبامهم هلا كروا فات أمين أقول منا إنك كم كي رسول صلى الله عليه وسلم کے زمان سور مفارو ہلاکو مگے مسکے میونی مڈمڈم کامیابوان فشافا روایت تو ان گتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو روا فاوے یوجوج موجوج باگا گمیہم مسک کورمون دے ابامیہم مفارو فو الوالا نکتما فرنی سورے كم دوهك أمين كرمون دا مسكتك أي ذو القرن الرسكفان إفار بنا كرم فوقا كم دوهك هندون فشجين يروسما هميا إبامهم مهار كرمون دا مسكتك إفار فو أرواد مجه مسك إهنا ماوس كم دوهك إبامهم مسك كرمون أس يروجي alikan ebami hunna fenna hisaba aw mafawga faruge ane farat evara faru tuni kure mafawga irosuma guligen ebami hunge leader kan hunna miha buna kama ve dem miedam masake hutta dama hingash madama nikume e masake
qur'ani efada gotegga ebami hon komme duwahako mi masakke quramun as ebami hon nikutumuge wagutu as jehunima enikunna duwahuge kuri duwahu emiyonge veri miha bunani madama as timammen emasakke nimmani ye insha Allah Allah irada kurviya ege kurin duniyega mihinga evves duwahegga emihonge veri miha ge dunun istithna en nukure man Allah irada kurviya ke nubune emima Allah irada kurviya madama nikuma timammen emasakke kamyab qur'ani ye nota nikunnani ye bunuma ekuga anedduhu ebamihum anna iruga ebamihum iyye masakke kori hisaba masakke hunnani huttifa ega mane ki ehnya komme do ke mihum emburi anna iruga faru ihuri wara bowe fulai funnan agummenga terega dekemun anna fuloko wahake ngai komme rege fatis namaduge gunuto kiyam banden yajuj majuj baga ga mihunge faru tuniwa mungas mahu humbole fat wara tuniye fe hunnani fatis namaduge gunuto kime faru bowegenda eme gunuto nokiya dohen ama ebami hum fual wala fa nikunnan haqiqataki enno haqiqataki ebami hunge veriyekan hunna miha insha Allah bunumun den devana do anneruga efaru ebami hunna fual wala we fada tunikama ekuga hunna imam tirmidhi abu hurairah radhiyallahu anhu farapun riwayat fa riwayat mi riwayat imam albaniya enum bekalon sahhakama vidal wagon kurim medennebi insha Allah bun mafo ane do as ebami hum faru fu alwala ne kamuge maccan oy riwayat yajuj majuj baga gami hunnaki kurim wago denne fadan sahha riwayat wago menege adam ge faanu ge darin ge me mai jinnin nennu nota alien nennu nota enom wes gonnenge bawatege ba ennu adi algon kuri rega dannawa fawana ei kamfe bodati nuata iskolum ma digunoto iskolum ma kurba ekama kuri wahakata ki israiliya khurafi wahakata ke manaki dogu wahakata ke adi ebame honaki china nota japan hisaboge mihun kama kura sifai ki wesei rangalu wahake num ebi honaki miharwes rakka kureifa tibi not hayyaru kureifa not nunukume we gota tibi dari kole be riwayat takuga hore lo kudi ade bamuga muunuta hunnade oman kamu sida kamu ei hangorama ga me benun kura addana ha oman kon ebamuga muunuta hunna be ege gotuga muhimu kamaki ebamu hunaki baru gadabe ebamu hunaki adadu gotun kinabe ebami hunge hivvaraki warugada hivvar e ogomena hadis takun adi qur'an mes fenna ngoy gote kommekas awno miwahaka furiyama kollu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala adam ge daringe teriya faalu kurabba qiyamatu ge bodati alama to ge tereng furatama alama ekkamugawa dajjal faaluwe e dajjaluge fitunaga insanu ta jehiginda ei insanu na purimatiwane emme bodu fituna kanda eligin ei Allah kamanno rabbuka mangena da'wa kuramun dan enaga ammacha Allah subhanahu wa ta'ala adaya khilafu kantattake himmawa deva balahట్టాಗೆ hutta vilagandan amuru kurima wagutum ware vehem fasha biman amuru kurima wagutum bimge khazana tan nikomegen anna gahan ishara kurima wagutum gahuge mewa balahట్టాಗೆ tibba nikunna marwafawa mihaya diruman amuru kurima furana eligin ena nikunna
kawwalutakun nikunnaane agummege gaattimage mihu iha bodu fitunet bappa nuwata mamma nikumegen as agummenna baddal qur'ane esoruge amur enas min huriha ittisakiwes khurafa jinni shaytanun agummenna dakka manzat gahuga ala mewa kamuga wis adi nikumegen anna mihun kamuga wis hatta shaytani kanka miha defaliye kiha namaffahu defarata defali vettumon dajjalu edemedon higalafa gos amur qur'ane dirigen awma efada miha wis dirigen annatam fennane allah furiham gotuga iman vegen dunyawi hayatuga allah subhanahu wa ta'ala faru nuwane kama argumenna feni gen nudane kama dajjalu faruwane kama ge safu iman kama ga hunna miha nuniya fituna verwegen ta lobeta khunne argumen miharu midiri ule mi zamanu ga wes hada gine insanu fituna veri wamunda kitamme kuda kamen argumen ge teriya faru yes insanun tibeni hama kiri kiriya algon menge iman kama algon menge qabul kurma algon menge ukhrawi haya dukol miyadu algon ka rega miya ku suwal qurani timan menge terega ihaddo intikhabuga wahaka dakka mondia bayako guna mondie vote dinumaki timam menge haggiki timam me gatu ko hagge timan nama wikkane vidanu emvima vote benom wa miha ge tu rufiya ge hifafa wikkanu timan nage haggu wikkanu ko bato masale ei timan gatu ko rifasa fa decche ke fihare gos ecche ganna fada mistukun dunya meduga hillon tere furi member algun menge ilum berin muttanu la niwahaka dakkam medani tv taka radio taka social media vote dinu ngai amanatekkama vies haggekkama vies ei ganevikke echennu badal deve echennu aditimage party kama vies aditimage miha kamuga vies rashumiha kamuga vies emihe kiye ekaman emme kufu hamawa miha kamuga nuwanama min kama kattakaves algorme wotu dif kama va not anem miha ei haggu miha kamuga yes kufu hamawa miha kamuga yes algorme ki baga onna ruliberi kama kattaka ena ya votu nudi anem miha votu din kamuga yes eves khiyanat eves amanata khiyanat terihum den kine to wani mikamuga kitemme kodaves eves bawategge manfae algonme libigatu insanu kun algon denne fadan dunyawi kankama dahibeti fawa minwaru algonmen nan eba fene din kine to wani faalowege mifada kamen miyadu algonmen geteriya faalo yes algonmen geterega mifada fituna toga jehigen dane etan has bayako tibene kami shakkan kamennon adi insaniyatu miyawwur nikameti halata kan iman kamuga gos balika shifawa wa gutega e dajjalu faalowe kanka gon menge lo macha faalowe gen diyama dan kine to wa rasul sallallahu alaihi wasallam ge farapulun asfa be riwayat toga e dajjalu ge nikuriga kafir nuwata kafara mi akurta lifa wani e fenigen dani furihama mu'minaka ekaj omega seduhum حق gotuga tibe mu'minun dade maduwan if allah subhanahu wa ta'ala mi dajjal qatul kurmataka fonuwani nabi be kadun kure nabi be kale ei hame kane mihar awahare wada nugin duniyega egamanaki diri huri hame kane nabi be kale isa alayhi salam mi fuloku ahaka takenno lobeti akhunne mi ahlus sunna wal jamaatu ge aqida isa alayhi salam wani allah subhanahu wa ta'ala udan ufulla wafa diri hunna waniko ekale faanu ge umur furum tettiris ahar fuluga ekale faanu
فهو زمانوغا دجال فارو فاونيكون دجال قتل كورمتكا فابا ودا غنوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وني اوغمنا منظر فن فدان صفقد دفاف حديث قروا فوني عيسى عليه السلام فابا ودا غنوانه ملائكه بيكلونگه فيفلوگه متيغا نوتا دي ملائكه بيكلگه فيفلوگه اهيغا فابا ودا غنواني دمشقگه irmati faratugawa hudukulage munnare leifawa miskitegge munnaro kariyesh miha tafsilu ero ekadege faanuge tumbuli fulun viduwaru adi istari fulun viduwaru faadu hunnane demme hammama kunnikume wada gennevi fadan eha taza eha fresh ko saaf tahiru kama ekuga ekadege faanu faaba wada gannawani asur namaduge wakutuga eru asur namada jamaata qamadde umunda ewakutu imamaka hunnani muslimun getaren salih ale bekalunge ari hun rewabage asfa wakutun ei mahdi alayhi salam mahdi ekadege faana ki shi'in nota rafidan edawa qura mahudiyenu ei duniyen alang ufam wa bekale ekale gfanuge namfula rasulullah sallallahu alaihi wasallam namfula ekale gfanuge bappa fuluge namfula rasulullah sallallahu alaihi wasallam bappa fuluge namfula dimawan maneki muhammad bin abdullah kiye bekalen ei mahdi alaihi salam ero ekale gfane imamaka hunnawani ila isa alaihi salam wadagen neumu ekale gfanan imam we namaz pure vuma kushelen isa alaihi salam ehendo ekale gfano widanuwane tiyaba mihun ebbe ko anebbe katti ummatu ga holu werinnaki imamunne eiti ummata devvigen wa mativeri kameke efo isa alaihi salam hutti wada gannawani mahdi alaihi salam ge faheppuru allah subhanahu wa taala mi ummata devwa fa wa sharafe ulul azm rasul bekalunge tere manaki emme ma fas rasul bekalunge tere rasul bekalako bima faba wadagen bimmatiga mi ummatuge mi hegge salih alenge fahatuga hunnawage mawmume gotuga namaz kurefu efo ila isa alayhi salam nikume wadagen nawani namaz foga dajjal hoduma dajjal ekadek fana baddalu we wadagen nawani babu ludde kiye hisabun ei falastinoge gazzaga medogo menna gummenge muslim akhun ukhtun shahid kuremun eda hisabuga isa alayhi salam feni wadaga tumaku dajjalo birun ruru alagenda haba libi baru libigemwa farate gotuga umafo isa alayhi salam feni wadaga fenuma akuga esoro birun ruru alagen dan ekale faanu wadagen ekale faanu ge appulu gawa kandi kolakun ena qatul Qur'an efo ebe kanun e wagutu duniye ga tibe mu'minun ufa quramun dana dajjal ge fituna salam vuma gulige din allah subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani e ufalu ga maniko isa alayhi salam allah subhanahu wa ta'ala angawanete timang allah subhanahu wa ta'ala ya'juj mawjuj baga gemihun timang allah ge artukun kore bayeko eba neruvame eba mihunna hangurama kurman evvis baegge bare nonna maniki bimmati gawa evvis bayeka emihunna kurimacce nuleve evvore ma barugada warugada bayke ei eba mihun fabagin anna tema ihsabun isa alayhi salam asha mu'min takunnan anakka itur haskame medurege midiyei ekkada farfu walwala fa ya'juj mawjuj baga game hon nikume game annani ebanuge kurimatiga dimabi kommech hikiyechche soroechche haruechche maduechche dirihuriechche maruefawaechche belumennati ebami hon dani fasada kuramunne fiturigen dani etam million billion insanun take baro gada babo bay
muli bimuge tereng ebami hon feturigen danete hendo Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salama imam begen tibi mu'min kola nota mu'minun nang anggawane turu farbadage macca ruvuma eves agomene ingem watane sainaga nota sinaga hunna turu farbadage macca Isa alayhi salama imam begen tibbe bekalun aruwawan ekkala baamihum bin fasada kuramun dan atu johono miyekum maramun qatul kuramun kudi kuramun gahe roken ecce fenijja wattalamu kamun huskuramun dan egoto rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa faave kore fenijja abamihum fembola huskollan egotum tobariya eke kore ge khabar kurawwa falastinu gawa kore ngei e kore ge fen emihunge kuri jamaatu ge mihun as fem buyumattaka bolan emme fahukolun anna mihum bonani mitanga komme sirega fen huri henne hewan balla emihunge baabo kurin anna mihum koreg ge fen boy huskoffa eba mihun daru fahatun anna mihun fennani fen hiki zaman wefa oi tanege gotuga emihun bonani mita komme zamanega fen huri kanne efo ebamihum egota anna awma guligin ebamu kiba salama kodom edi Isa alayhi salama mu'minun dua quramun dan Allah subhanahu wa ta'ala ebamihum hippe omuge kuriga ebamihum imtihan qurabba warabodo imtihanakun ebamihum muli duniya fetur mafauga bimuge tere ekiga emihum feturi gatu mafau ebamihum bunamun dane timammen bimuge ahulweringe maccan nasuru hodafi dengoti uduge ahulwerin ebamihum macca seden timanna men nasuru hodenche den ebamihum dunita amaz qurani udadima macca Allah taala ebamihum dunita macca goskom me faharaku tiriya fonuwani e dunitawga le unguli fa hunnane gota anikka sebamihum bunamun dani uduge ahulwerin bestimam memme mara huskolliye hindo Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salama muslimunge duaya ebamihum neti kuraw mattaka ebamihunge boluge fukki baga ufaddawa kudi dire ecchetaken ebamihunge kamfettaka nefettakum wade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ebamihum marwegen dane kamauti nafsin wahida emme mihaku marwa fada ekegge marun emme marwegen yo muriha billion makhluqun insanu ebamihunge nefata kamfoto getere wadegen anna kudi sufitakegge fanitakegge sababu ebamihum marwegen ifhara eki ekachaka bimuge teriya nota bimuge macca vettigen dane efo Isa alayhi salam fonu baba mi heko emmenna sukare na balan da bes be riwayat to gonna gotun ege tere zuwana ko as bala ruba huriha emmen marwe bimmacha elifawani ero ebami hon kuni wefa ebami hoge wasta mulli fazage terega noba wahun feturi fawani ehidu Isa alayhi salama ekale ufanu aryoga tibbe mu'min takunnan e wahuge sabon undagu wamun dati be Allah gotuga aneka dua kurawwane e taketige faratu note nuba wahum salame ko dewma den Allah subhanahu wa ta'ala fonu wawane duni take e duni tawge kandurata jamal toge kandurata fadan no to gongadu fadan wanete haves biya bodaki duni take e taketige tun gandum e may hunge gaburutan nota e maruwe faaba mayyitun ta kandasha eki tantana ekkari kom mista kunnan ulewene koy hada saf Qur'an den Allah subhanahu wa ta'ala fonuwani barakatun furigemwa ware e warega muli bin ekiga dowevi emi hunge e hashtakuge najis kamun saf wegen danete
يفو بسارة نتبارك بركات الله سبحانه وتعالى بمغا ميوايا قوان نروغوا مولي بين اكيغا فهي كوربوانته ادو سورغي ميواتا بودتيوگه وانه بر روایت گن گتون ادو سورغي عيسى عليه السلام اكلك فانوگه اريوگا امام بگم وا ميستكون بمبتي هم اكل تيبه هن اهر دوس وندن عيسى عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مي شريعه تيرت قرآن حكم قربا بمغا وريكن قربان رسول الله صلى الله عليه وسلم مي امتوگه تباوگم وا بيكنه گوتوگا ewogoto bimmatiga kufruge ahulu weriyeko nuhunnane muli bin onnani aman kamuge terega bimuga Allahuge sharia qaim kurumundani ehemme bimun ufedi aragem wa rodi barakatuge bodu kam bayan kodemun asfa be riwayatuge bayan begem wa gotum edu sorge annarege toshigandoge hiyada insanuge tere haikka insanun navade niwawebe edu sorge annarege toshigandoge tere wade haikka insanunna niwawebe ha mewaya gowa bodetiwe furihamawe fakka abegendan e fahu Isa alayhi salam fahu duniye kufuruge tere nulahi ko baro menega danago meduregendan nukuta ki Isa alayhi salam ki fahum wada gannawa ruga nabi bekale rasul bekale ge maqam ga wada gannawa bekale nu ehna masakale fan wada gannawani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge mi shariye kirit Qur'an ade kale fan ge sunna mistro ge meduga confuse kurewma ekale fan ge hayatu ga ekale fan de ke wada gannawane mi denne wono fadan dajjal ge mudagula adi hame hemme يأجوج موجوج باغا غميهم غمي فتوري گنديوم دوك الله سبحانه وتعالى غمنا بفدا كانكما إمام به الله سبحانه وتعالى غمنا خبر قربا فرسول صلى الله عليه وسلم غمنا بيان قربا فصح خبرته غمن إمام بقبول قربا كم غالب ادي مفدا حادثاتك خبرتكم عبر لبغنه مادما غمنا كريمتي وانوي مفدا حالتا مدغا غمن حياتك ميكورو كورو وقت كلوغا تيارو هيو عملو مرغون منجي فاي فرالي بي أقول منجي فافتا فهبي جنبا طاهر بيت قطوغا مادما أقول منجي فرانا دنيا دوكو داهي دوغا أقول من إتياري غتيبه بيكم غالب الله سبحانه وتعالى أقول من إيمان كم غأهل ورين إبكو أنبكا سورة جيجا إله ورحمته قويتيجا بدل كرمجه توفيق ومنبر كرفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.